Kawadhi nyime wayudo ni moko kuom jotelo mag siasa ma ok imbo mar Kenya okwedo paro mar Senator Manandi Samson Cherargei mar medo thuolo mar jatend piny Kenya nyalo bedogo e loch kowuok e higni 5 nyaka higni 7. Jotelogo ka otelnegi kod jaod bura ma Bumula Jack Wamboka okoni higni 5 e kidieny ma okwongo mar telo oromo kendo ok owinjo orochi. Negiloso e sikund primar ma Mungore e kind nyasi mar chwalo chiemo ne jopuonjre. Gikoni ok gibisiro kata matin paro makamano ma gikoni biro duoko Kenya chien. Makofi, asante sana, watoto wana mambo nzuri sana. Wako na nia ya kuintroduce mswada kwa bunge ya kufanya ati president anaweza kuwa na limitless terms, akae mpaka maisha yake yote. Hiyo maneno yote tunajua na sisi hatutakubali. Hapo wakienda hapo ndio tutawachania njia. Nataka kuambia Cherargei, Senator Cherargei leo, Senator wanani, hiyo maneno ya kucheza na term limit ya president, ati ufikirie Ruto atatutawala miaka ingine 14, sahau, haitawezekana. Moya alijaribu hiyo maneno, tukakimbizana na yeye, tukafukuzana na yeye. Bungoma hii is a historical county. Hapa mahali ndio mambo inaanza kabisa kuchemuka, na vile naangalia raia inaanza kuchemuka. Watu wanaumia, wewe wanasema Ruto aendelee kuongeza wa extend term limit kutoka miaka 5 ifike 7. Wananchi mnakubali hiyo?